Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Біздің жаңа тақырыбымыз менің күн тәртібім. Тема сегодняшнего урока – мой режим дня или мой распорядок дня. Біз бүгінгі сабақта берілген тірек сөздер негізінде сөйлем құраймыз және мәтін мазмұны мен кейіпкерлердің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар құрастырып, оған жауап беруді үйренеміз. А теперь мы с вами сейчас познакомимся с новыми словами. Жаңа сөздермен таныс боламыз, балалар. Выучите новые слова, запишите их в словарный тетрадь, запомни, как они пишутся. Жаңа сөз – күн тәртібі, режим или распорядок дня. Таңғы ас, завтрак. Түскі ас, обед. Кешкі ас, ужин. Менің күн тәртібім, мой распорядок дня. Сенің күн тәртібің, твой распорядок дня. Сіздің күн тәртібіңіз, ваш распорядок дня. Оның күн тәртібі, его распорядок дня. Ребята, еще раз самостоятельно повторите новые слова. Екінші тапсырма, второе задание. Оқы, прочитай. Мынау менің күн тәртібім. Это мой распорядок дня. Мен 7-де тұрамын. Я встаю в 7 часов. Жуынамын, умываюсь. Жаттығу жасаймын. Делаю зарядку. 7:30 таңғы ас ішемін. 7:30 завтракаю. 8:00 мектепке барамын. 8 часов иду в школу. 1:00 түскі ас ішемін. Час дня обедаю. 2:00 кітапханаға барамын. В 2 часа иду в библиотеку. 3:00 кейін шахматқа барамын. После 3 иду в шахмат. 7:00 кешкі ас ішемін. В 7 часов вечера ужинаю. Кешке сабақ оқимын. Вечером делаю уроки. Следующее у нас третье задание, үшінші тапсырма. Ребята, это был распорядок дня Алибека или режим дня, да? А теперь мы должны ответить на эти вопросы по тексту. Алибек 7-де не істейді? Чем занимается Алибек в 7 часов утром? Алибек 7-де тұрады. Ол нешеде тамақ ішеді? Во сколько он завтракает? Алибек 7:30 таңғы ас ішеді. Следующий вопрос. Ол нешеде кітапханаға барады? Кітапхана, библиотека, да? Во сколько он ходит в библиотеку? Ол 2:00 кітапханаға барады. Ол қашан сабақ оқиды? Когда он учится? Или в какое время он делает свои уроки? Ол кешке сабақ оқиды. Енді жазылым тапсырмасы. Пишите в тетради. Письменная работа. 4-е задание, 4-ші тапсырма. Бұл жерде 2-ші тапсырмаға қарап, өз күн тәртібіңді жазасың. Здесь посмотрите на 2-е задание и напишите свой режим дня. Я жду вашей работы, ребята. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар. До свидания.